Derek ban weng no mardor dawa UMP Ricky Ejes tengkon ya Vice Chancellor jangkan kublai piki parlok persetanat ban page ban kersan na kapor subhaban share like subscribe ke channel kamat kebakan rum kenram lane kebakya bha kabay day bat kicing terekam jangkan Eastern Heat University kalami a parlemen hakba way UMP ula dawa ban weng no mardor ya Vice Chancellor pada PS Cukla dak bukan baul sakut palat sistem kadba udang se ketolop klaim trikam habawan ra ya kena kamat MP loong bakane hu ko we nang school ba kabala rim tam hakat tan cetela mingi kamat dijing namar kejing bom la ban penyaj jang kam kabala slempa dak bukan ba Vice Chancellor ulan jengai nang school ba lakum ba lais ba kena ba arsngi dari udang jai penting bentuk lari kam ketika university UMP loong bak kecing bom don Vice Chancellor batemai kelawan rak kecing jencar ke bekrawai ke pak jeng skul pak berkelak tak jur kecing hikai ketika skul lo kedau bak ketanat pulih putih kalau tahu komiti bentuk sistem mensua nre haduk entah umpat lak pen IT kai pot UMP lo kentui ketanat banwan rak kamkloi ya kai pot bede berketika mat buat loong ruk ba utei Vice Chancellor ubam lak ban trekam ola dawan ang sarkar ban weng no mardor ya bat bantung ya Vice Chancellor batemai kenang bakanehu kan laj nagajeng bat ban penejeng mudiang hakajeng kiu hakapule putih habarok ketika university kublai si pun babila pendut por ke channel janga pat ngese pada gawe per video